Sigi video si wing bi bichino ma'am sing ai ngasi hai duise nang fana awaba position am da lembe nang fana wakan thok to position am da lembe nang fana nang gi punsi da taw punamak ta nang na taw yam di taw jaba adubu nang na ka lakte na khanba kyam su yom be nang da wakan sonthar pa kyam su yom be dagi di nang da akiba forpa dagi tu son man son boy rakpa dagi di taw gi khalamba kya ru frustration no shalak pa dina sa da taw ni polak ta ba kyam su lembe ko ai ngasi hai duise adubu punamak se nang ka tan te thoise Shigi punamak se ai sa su thokhrba adagi mioi kyam su thoini ha pe si matam chup learning sing biu aduna ngasi aina pijar ka du somewhat songi punsida kitang do oju change lakna ba change si lakani shigi pot ai ngasi hai je som phadana follow to biu ko punsida som na tawbuk tawgi khanba kyam te tawbang amdriba dagi di awaba da laiba dagi di thamoi num da pressure laiba dagi di wakan picture laiba suicidal thoughts laiba ma'am sing this dagi koina overcome tawna ba ade koi shane sabu elevate tawge ha se shigi put pots more than possible net ngasi na ma'am ha ka duise aduna mayam da ngasi ai shigi 4 points 4 things saying ngasi share to jar ke mayam da ko stage seriously love you shigi pots look stage da loimang important oi but third number se third number da ne ko nyam struggle to but third number is da ne ko no zik thing da ba da loina sonja lai mayam sing da duna ai gi when the 4 points puna ma point mari ma loina important ni ai na ai gi life da loina ma apply to lai ko shi na ai gi life da ai gi business da growth porok ba da gi income da henga halak pa da gi ai gi stress da han da halak pa da gi di ai gi family da gi di ai gi wakhan da nuai ba lak ba vision urak pa da gi di overcome to i mayam sing da shi gi post dai ni ko shi da kanam ta matam da ngona support kanam to bi ba na te da gi di matam du da ai na ngang wa am ta mi na ta bi ba na te da gi matam du da ai na to wi pot mayam sing da am to oi ba na te ko matam du ko adu bu ai na mayam to ni hajab du habdi shani sha thajaba ishwar thajaba ja shi khwai da gi important factor ne aduna ngasi shigi point mari je shana amutang wakhan mun na khanda biru adugo wakhan na pok ta fadan thada biraga seng maki sida change to ge haitari sigi point mari je sigi things mari je sei je amtan focus pbu I have the nan prasha kyam to lambe ai have nan prasha kyam ku tharam be ai wakhan thom da be thabak kyam da gi mi gi makha da thabak tor lai da no the frustration kyam le be but stagi tholak ke have is everything is possible aigi lambel change tor ke aigi prasha ta lak ke lambel samak ke nungai halak ke punchi je ai ni hingi ba lifestyle mo de hinga ke have is everything is possible living proof sei je ai prasha empire have but ai ni hingi mo da ai freedom da imi makha thabak suning gi de su de ngasi isagi thabak tok jai ne isagi business alai jai but matam du da sei na ga ai ju mayam ga chama na ba mi ne ai yam ka na ba sabai mi de hop na te adagi di ai gi prasha isana tumjon jor ga isana putho ga wa ba kyam thing na ga na isana sem ga jor ko ne duna lupa am fau da gi de mo te yam na important oi jai aduna ai mayam gi feelings ai khang bangam jai aduna ko mayam na sigi 4 points is totally focused on you it will change your life aduga marak thana e-commerce business da hongdaning which now sing habadi online business something but business towning by shagi income stream semning ba da gi shagi lambel semning multiple income stream semning ba du kamai sem da gi kamai kai da gi hong do ko da gi king khang da ba marketing kamai to da gi online da gi pisa kamai la ka da gi business kamai na sandur ka da gi khang da ba du hodi am hodoning ba china wai da ai makha da link hapcharam ge si da is www.highuniversity.online da changbiro di changbira gi sana form je fadan pa biro du men biro ka gi na ai gi team da gi call la kani team de call la kan da shana kai mu du shana apam pam da mem sing da no high biro chana bersan da yang biro chan tam ningi pot man sing do chana tardi and if you are fit you are welcome to my university and in chimam da haja du je course is da shana tog jani bi shana pang thok ni ba seng makki thamon da gi business yam towning ba online business yam changning ba du kabaina hodo ko da ge ke do ko da ge khan ba di sa da frustration like tardi in mayam da haja du je I be the seng na thamoi sing na shana honing ba like tardi na mayam bu welcome to jari changning mi yushin welcome to jari gi university de ko is the manufacture thi da gi hona da gi product ku thok da gi hona packaging to da gi marketing da gi hona sales kamai to kani have the ching puna mak sai ni samak na da gi ai gi team na loimang educate to jagani sei ko ga no am tam da sigi mission je ai gi oina mayam gi damak ta ina short duration da mayam gi ai gi ram dam gi dam ka mayam gi mateng pang khala ga sigi university de link ka chamani ko duna is sana thamoi ngi pam ja bishan hona jage khan ba matam su de fadana effort pige ko ba tardi fadana changbi form je fill up to biro aduga you will never regret consider regret moi oi re ko se kan mun ka isana hona gen chang tardi you will never regret consider result dum nakkan sima khang jin be do wakhat mun kan bi form je ben so number 1 da mental strength se ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ segment everything ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ
Shigi potsina akoina work tawta matamda shigi potsina akoina sonjalakpa matamda shigi potsina akoina khalloidaba wakan khalakpa matamda adagidi akoina tawroidaba thawak tawpa matamda shigi potsida akoina reflect loi tawre shigi potsin hek work tawta matamda akoigi punamakse kemda tawba ngamoi akoi body da fana haksang phajanu adagidi akoi fana keno tawsunu shigi mental toughness ina laktri faudi akoi punamak loi sonjalakani kaigino namda punamakse sidagi loi tholakpa ngatane wakan khallaga matungda everything loi change tawpa ngatane hojina na khalliba wakan habdi negative thinking is sidagi tholai ne positive thinking is sidagi tholai ne only difference kayo nangi point of view adagi nang hingiba lifestyle adagi nangi sigi weak way ba sigi position na onda soen point ngatane any idea ka do na ai khoina mental toughness labor mental strength sum hengalai ngai ai khoida kangkhat hengalakani adagi da khoida akiba lai roi adai khoin tawni post khoi risk taw banga makani dai khoina change tawge khali map sing taw banga makani only difference mu em taga nanga khena ba kem like nang ju khut ani pali nang ju mit ani pali nang ju nakong ani pali mai pali kok pali loi pire issue na se sak phajaba thiba adu daloi to ko complexion thiba phajaba loi tok thok si di mu bi judgmental over thinking ne mu ba ngata ne everyone khoi puna mak the gift loi pire ngata ne ma wang to ni haijab do adu bu nangi mental weakness na ngasai gi nang na horak khriba nang na thingna khriba trauma nang na fail oira khriba nang gi journey da horak khriba ma'am sing nang gi surrounding da oiyo ma'am sing duna nang da su oira dra haiba gi du mo fear ma'am sing duna nang da tawge khanba tar su wakan pixel laga nang da laiba ma'am sing je sigi mental ge no jina weak oshla kweni akoina sahi sum yam salai ngai stage da akoi gi mentally akoi weak oshla kani baduna mentally weak ohin ba sunga yati akoina sahi yam khalai ngai akoina ano wo ching je fail oiba thingna na acho acho ba mang ba thingna ngai akoi gi mentality da akoi gi pressure yam lakani but akoi gi khwai gi important ba part se akoina mentally strong oina lehin ba se khwai gi important part wars one and white su haina da su si sine puna mag sidagi ne akoina sigi mayam na haina bado sida punsi ju sida hinga da bani haiba sida hingba punsi jam sarang ne kok te hingba punsi jam sarang ne be ginam tamda akoi gi hojik generation da som ko tante ai ju ne ba mi puna mag hojik akoi gi nga kai no ma taw ma tamda akoi oksida wakhan je chama chani lising ma hena khangau dana dum khanjalakani aduna si man sing na koi kai de impact oili koi gi thamoi da koi heart da koi cardiovascular da koi effect oile koi gi mental health da si jina depression live anxiety live soka lei man sing si da gi loi factor mo oile ni ba aduna ina mayam da je do ja koi na mental strength da fazana ko thada bi ba haibadi nature ga koi connect to bi ba adagi di nature connect to kana koi nature connect to sam important go koi world gi isolate to sam phatte nature connect to bi ba adagi exercise to bi ba adagi di coach da koi na yaringai negative oiba mi singai hamna pundaba aduga positive thinking have pot se koi isana yaringai habdi aina mamang lo haiga negative oiba dang ai positive ai negative to oi se kai gi no have pot ai positive sumoi oi se kai na sisu negative thinking naturally koi da lakala koi na tawi pot sing mam sing dina koi na piga dul ba mam sing dina koi na grow tong ning ai mam sing dina koi gi thinking da koi da space se pi bam darga ta ga koi yamna important of di koi nature se connect to ba adagi koi close people mam sing connect to ba loyal people mam sing connect to ba genuine people mam sing connect to ba family ga time spend to ba si yam important way si na ne ba nang sum wakan pixel ai nang soigari how great doesn't matter da sum pasa sum chat like dam de adu kwai diga son ma thapak ne ba ko aduna how great sum thokna ba ne koi jing mental strength la ka du aduna mayam da ina hai do everything punamak se mental strength tagi hok pani aduna mental strength se yari ngai hingadan bi adu hingadan ba se exercise positive people na surround to view ko wars one positive people na surround to view adagi di nature connect to view adagi di keno se isa se yaring phang na tar lai bigano adagi di sunlight ta yam chabiyu adagi di nungai ba isa gi time spend time khaidok piu hada ai no ada to busy oi dani haba kem na du kwai phata poni time segment khaidok pum tam da harau nungai ba thabak to tam de hena koi mentality je hena chokolak pani hena thabak to ning inspiration wang pani but some thabak to shallaga mental strength sum hantar tadi isa jo frustration oi isa jo sonjal pani si kwai di phata poni aduna mayam dai ni je mental strength set at any cost develop to jese kem le kana balai mental strength se sondar ko matam da nangi laina je everything oi sonjal kani loi mangjal kani ina mayam de ngasi hai duisi ko aduna mental strength is everything focus on this she the focus pura focus pbu combine tong na quite first atopa loi lai ja combine tong na igi mental strength se combine hengat an gani have se she totally focused to wisa gi fatta ba habit man change to view intoxicants man lo top view adagi di masturbation adagi di fatta ba man se sing mo man sing de tamna oi remove to view everything will change slowly tamna thuna na te ko tamna mental strength number 2 da financial elevation and education yamna important oi visa financial elevation hojik
ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯠꯂꯝꯒꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯄꯟꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯐꯖꯕꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯟꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯛꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯇꯔꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯅꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯟꯅ ꯈꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯦꯜꯊꯁꯦ ꯏꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯅꯪꯅꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ 54ꯗ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯪꯅ ꯆꯍꯤ 20 25 ꯁꯨꯗ ꯅꯪ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 40 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ 95 ꯁꯨꯕꯗ 50 ꯁꯨꯕꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯌꯨ ꯋꯤꯜ ꯒꯦꯟ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯣꯛꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯂꯦꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯂꯦꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯑꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯑꯩ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯁꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩ ꯇꯜꯂꯦ ꯕꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯗꯖꯁꯠ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯜ ꯒꯦꯠ ꯗꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯃꯨꯛꯇꯤ ꯊꯝꯒꯦ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯐꯟ ꯊꯝꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏꯉꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭रीꯗꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯔꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯏꯗ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯔꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯏꯗ ꯁꯥꯕ ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯃꯛꯀꯤ ꯅꯪꯅ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ that is what we call financial freedom ꯑꯗꯨꯅ financial elevation financial education very very ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏ ꯊꯔꯗꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯆꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩ ꯈꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯅꯁꯥꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯅꯪ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯦꯝꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯇꯕ ꯅꯁꯥꯁꯦ ꯐꯤꯌꯔꯅ ꯀꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯅꯁꯥꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯪ ꯈꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯂꯥꯏꯐꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯦꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯣꯜꯂꯨꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯔꯨꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯜꯂꯒ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯈꯜ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯂꯦꯕꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ
Stress na kem kana banati stress na koida hypertension oheli blood pressure wankadali anaba makal kyam tholi adu sorpudi solution do no ban kan kai no ina hojik stress oitar stress lai tardi habdi aina hojik saure nuai che na hojik problem solve to gudap sulaiti aina hojik to gudap solution da focus toraga kitang ka isa da lightly lower habdi mina on hojik phone tore mina hojik pesa habdi mina pesa thoye haje pesa thok poda hojik laita poda hojik mai pibe do no stress of sala phang ta lai tardi he na ingon da problem follow tu adu sorpudi Pare kamai to na solution de putu pada wakan je negative or positive kan ge ju ai bai nyab di ko achama nei bana no di tumba lei ba munga tumba lei pot da stress ne wang khalai bana no di problem solve to ni to ya poti adu bu nang na positive or thinking ngom da khalak ta di ai se gi problem da tang solve to ge kamai to si ge na wakan khalak ta di maybe he na forward or oi ba lambe sang jala ka do ni adu ne ba si di po sai na life ta change to kom tam da solution do ni focus to your stress na tip si jina nang gi life da growth yam porakani nang gi life changes yam porakani bai ai je everything nang wonda ina hai do je loimak easy habidi laidi laiba adu nang ye wakanda easy ohenbi habidi nang nojik lak tara to le haje lak tara janang habidi ha kya da sing do ko da gya da sa sa plan to habidi nang ha kya da sing do ni haire tha tara da sing do ge tha tara sing do ge le pa kya ta adu tardi lak among sing du ni lak among sing da no model pa kya tan ga de ge no model pa kya kana sing du ji sigi planning je koi to bom ka ta have the example just giving you an example pick turn biro sa da wakan la han biro du solution me focus to view kana da na stress to problem solve to ni have na du chen ba ju yaro adu sir ku da du ni na nang da na ba la kani ason ba la kani kem to bunga moy nang weak people moy adu na ning sa ni the mental strength yam tar ka la the mental strength ki loi la kani positive khan ge negative khan ge je si ki loi la kani adu na she is strong way tardi you can overcome anything please na sidagi hona solution the focus to view kem kana stress where kem kana du ne no ne punchi tension lakpa dagi di sonja lakpa dagi mental illness lakpa am lakani sir pudi yari ngai shana solution the focus to na bona view no path to view be to view you can overcome anything ina ai punchi to overcome to la ina haju me am ko duka last but not the least ina haju punchi je yam nuai ne hingi punchi je haibadi harau tam ne hingi dagi di punchi je ke hai tare magun lai ne hingi hai tare ina me am haju je give more pithok pase yamna darka tai pithok pase hadi ai ketang wei loction gi hai tari nang gi thamoi nung da grudges me am hold to le bani nang gi thamoi jo khan de pixel ne ro minded wei bani hadi ai ketang thol le ni adagi ningo ai nga si pi je si kaino man return lak to ni ko kun je khan tani nang expectation anxiety wangan ba stress wangan ba dum oi do bani aduna ina mayam da hai du je kunchi da ai ko ne hena pirak tari universe jo hena pirak ishona jo hena pirak ni sidi ishan biro si dagi hum adun habdi lai tabi tabi thuam de nangi lai jabi potu ta mayang ni mateng pang biba adagi nang na business am to matam de kai nam da prasha gi nang khan bi ganu sigi poji gift se habdi ai ni no si pi je kana go mai problem solve to ni kana go mu ai halini kana go pelal ni kana go mu hrawan gi habi poji wo kan de khalak tardi customer na in future dum penzer kana de nang le hen lai ni polak ka aduna gift more wakan da fiction bi narrow minded oi bas ai kitang cha gi ma pija ya di ma to ya di ma na hengat khani sidi mi apik pai wakan di mi acho wagi wakan da si kan bi ganu wakan chok thok pi ro si mai na khalak pa matam da sumai torok pa nang ye wakan sum chok thok kani sum chok thok kani haraw wa mi gi mateng pang bi ba adagi di later lai man sing una bi ba dinan kam cha ba khara do su ken to ba ba se si ne everything will change nang thinking the change la kani positive man sing la kani nang hen inspiration fang kani hen thabak to ni pola kani hen growth pola ni pola kani nang gi life aduna quite the important we put say give more. This is very important. Consider have the selfish way with kitang handa view. Selfish way with kitang handa view. Have the medium the have the kind of generation that I hana pang all han to all election ba person ba adagi mi gi thatana ba to ba kai mai consider duna kai grow to han na tip. The saying na ko gi life the grow to get the saying na ko life the peace when hinge the saying na chokot pam boy ka da ina learn to project give more. Sometimes I student man thing the more the tapi more the it makes me happy, it makes me feel good. Man, then in a period portion positive energy period and it makes me feel good. Kaya the she return the positive energy ni when the pack no I mayam and she but the mayam life the change like was she's in a universe thing on the reflector could do but no I know mayam the hydrogen give more. Everything will change, give more. It's how can be gonna give more. Pitok po sa tambiyo, adagi mi mateng pang matambiyo, adagi di sok talay ito mi mateng pang biyo, hindi mi nguna sawa kalakpa, adagi di mi giting tanah ba tong mahi masing toksa laga patta ba toksa laga, adagi di mi usok ko tanah maning tanah ba tong nguna kay tanah fangi, adu nang di punsi din na soksan ba, kasi din nang nguna adu mental health nang nguna lakini, nang nguna return lakini, adu na si mi ansing kan fiction bigan sok topiyo, afaba tabak to. Nangi lahat growth kaya mo tayo nangi lahat anxiety handar kan depression handar kan yung wakal na handar kan growth la kan changes la kan may handar yung hydrogen sige four things na ay gipunsida adong mateng pangala ipang su pangini may ampo na mo do mateng pangana ina hydrogen ko am na important no ibang atan ni mental strength ay tigi important no ibang mental strength ako na kento bunga mo siya ni quite tough for get up second
financial elevation, education, paisa yauduna koi hingbe abante paisa dagi loi thok panga. Third ta solution over stress. Stress ocean like koi em kanam telena lakani jo koi solution ni quite important oi base. Duga aroi bada aina hijab dong sa give more pithok patam view have to mayam ni mateng pang matam view universal nong de hene trekani have ze. Si mari juna nangil la totally change to.